Ngiyalibingelela ngegama likaJesu sihlangana njalo sibonga umlimo ukuthi usihlanganise singabaphilileyo sephilweni amazonga sikhuleke andobana singene elizwini likaNkulunkulu. Baba wethu esezulwini siyakubonga ngokusivumela ukubona usuku lwanamhlanje sesiza ukuthi singene embhalweni sicela umoya oyingcwele simamukele athathe indawo yakhe ezinhlizweni zethu ubana asifundise asiqondise asithungamele asiphe amandla okuphila lokho esiza kufunda lo mthandazo ukukholwa ngoJesu owesifele esiphambaneni siyakhuleka amen. Siqhubeka siphansi kwendaba Endleleni YaseJericho lapho esithola khona izifundo songamaviki ambalwa lokho siqhubeka sifunda njalo. Namhla siza kukhangela indaba engani inzima ebantwini abanengi indaba yokuxolela izikhathi eziningi abantu sihlangana lezinto eziningi ezisihlukumezayo kwesinye isikhathi kube ngabantu abaseduze kakhulu lathi abasihlukumeza ngendlela ezijiyeneyo ukwenzela umona ukwenzela izinto ezinzima ukuthi uyaswela ukuthi kanti vele kuhamba njani ubusisizwa ufuthelana phakathi enhlizweni kwesinye isikhathi indlela esabesilinyazwe ngayo ngezenzakalo uyabe kusehlele kusuka ebantwini abanye abaseduze abanye sisebenza labo izihlobo lapho esikhonza khona lapho kulomuntu ekade singakhangele khona ukuthi singenziwa okunjalo siphile impilo ebuhlungu kakhulu impilo egcwele izilonda impilo emunyu sisizwa vele singabantu abangenelisiyo ukubana baxolele nxa vele sisizwa ngamagama athile kumbe nxa sibona abantu abathile sizwa vele phakathi kungasavumi sifuthelana kwesinye isikhathi sibe lemicabango esingasoke siyiphumisele phandle kodwa efisela okubi labo abasilemazileyo ngendlela eziningi. Indaba leyi endaweni yaseJericho lapho isihlangana khona lo mSamaria laphana sifunda isifundo esimangalisayo kakhulu. Nxa sisihlanganisa lesifundo esibe laso eviki ephelileyo esikhuluma ngokuphawulwa kwabangcwele ngezikhathi zokucina nanko okunye okumele sikunanzelele ukuthi ekulungiseleni kwethu izimilo umoya oyingcwele nxa silungiselela ukuza kwaJesu masinyane kusaphethwe imiyalane emine etholakala kuRevelation chapter 7 ukwenzela ukuthi abangcwele bakaNkulunkulu inceku zikaNkulunkulu bafakwe amabunzini abo uphawu lukaNkulunkulu olumelele isimilo sakhe esipheleleyo. Nanko okunye okumele sikufunde okumele sikhuleke kakhulu ngakho ukubana uNkulunkulu asenzele kuhle ngoba nxa siguqulwa silungisela ukuphawula uNkulunkulu silungisiswa izimilo zethu siza kuba njengomSamaria lo oxolela abantu abamhlukumezayo abantu abamzondayo kakhulu. UmSamaria watshengisa isimilo esimangalisayo ukuthi yena vele wayevele exolele amaJuda lawa ayemzonda kangaka. uJesu ke abesesithina kuMathewu 5 ivesi 43 sisehla kuNew King James Version ithi yona you have heard that it was said you shall love your neighbor and hate your enemy. uJesu uthi lina selezwa ukuthi kumele uthande umakhelwane kodwa uzonde isitha sakho. Verse 44, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Kodwa ngithi kini, thanda isitha sakho, njalo ubusise labo abakuthukayo kumbe abakuqalekisayo, njalo wenze okuhle kulabo abakuzondayo, ukhulekele labo abakwenzela okubi lalabo abakuhlukumezayo. uJesu efundisa imfundiso emangalisayo sesinanzelela ukuthi indoda le eJericho
itshengisa isifundo sika Jesu lesi esimangalisayo ukuthi yena wathanda izitha zakhe njalo wenzela okuhle abantu ababemzonda ababemfisela okubi. Kutshengisa ukubana umuntu nxa esiguqulwe isimilo nguJesu umoya ongcwele esebenza phakathi kwakhe njalo evuma ukubana umoya ongcwele ayenza umsebenzi phakathi kwakhe, umuntu uzaba lenguquko emangalisayo ubana nxa ekhangela isitha sakhe kezwa lokhu ukuthi aphindisele umfisela okuhle njalo amenzele okuhle. Kuyisifundo esimangalisayo esesithola lapha kundoda lo umSamaria owancedisa umuntu oyisitha sakhe owayelinyaziwe. Ngithi kuwe mzalwane akulula kakhulu lokhu nxa ukhangela impilo yakho lapho ohlala khona esigabeni lapho ovela khona kulento ezinengi ezenziwa ngabantu ezinzima kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi kuba nzima ukuthi ukube lengqondo ukuthi usungaxolela. Kodwa namhla ilizwi liza kuwe lisithi konke ungakusa kuJehova, uvume ukubana uJesu angene enhlizweni yakho, akuphe amandla kamoya ongcwele azakwenelisa ukuthi ube lesimilo esifana lomSamaria lowo ogcwalisa lokhu uJesu akufundisayo ukubana wothanda isitha sakho njalo ubusise labo abakuqalekisayo, wenze okuhle usenzela labo abakuzondayo abakuhlukumezayo. Uvesi ngu-45 kaMateyu uthi ukwenzela ukuthi libe ngamadodana kababa wenu osezulwini, ngoba yena uyavumela ukubana ilanga liphuma njalo kulabo ababi esenza okuhle, njalo uyayinisa imvula yakhe kulabo abalungileyo lalabo abangalunganga. Verse 46, ngoba nxa lithanda kuphela labo abalithandayo, umvuzo wenu uyini? Kanti abathelisi kabenzi njalo. Verse 47, nxa uza kubingelela kuphela isihlobo sakho kanti vele ungakwenzeli abanye, kanti abathelisi kabakwenzi njalo. Verse 48, ngokunjalo ibani ngabantu abapheleleyo njengoba bona esezulwini ephelele. Ivesi leyo isikhathi esiningi nxa sibala ngayo kuvamile ukuthi singananzelela ukuthi isisusa esevesi leyi vele ikuphi. uJesu lapha kuverse 48 usefika esiqongweni esifundisa ukuthi ukulunga njengobaba wethu osezulwini yikhonokho ukuthi ukwenzela okuhle abantu ababi, ukwenzela okuhle abantu abayizitha zethu. Njengoba kubaliswe lapha ukuthi uNkulunkulu uyayinisa imvula yakhe kungakhathele ukuthi ina ebantwini abamthandayo, abamkhonzayo, abalungileyo kumbe abangalunganga, ukuthi lokhu yikho ukuba lesimilo sikaNkulunkulu esipheleleyo, ukuthi abantu imvama ukuthi abantu abaningi ukuthi akumelanga batshengise umusa ngoba bonile, basonele, basihlukumeza, basenza konke esingakucabanga okubi, esingakubalisa, okunye siswela amagama ukuthi singakuchasisa sithini. Uthi ukulunga uthi umuntu alunge njengobaba elungile esezulwini, ukuphelela kokulunga, ukupheleliswa kokulunga komuntu yikuthi enzele okuhle abantu ababi. Njengoba sifundisa lapha ukuthi thina njengabantu kumele ukuthi abantu abasizondayo, abayizitha zethu sibenzele okuhle, sibacamele okuhle, singabenzeli okubi. Yikho lokho okuthiwa yikulunga okufanana lokulunga kukababa wethu osezulwini. Kanti indaba yokuphawula lana esikhulume ngayo ngeviki ephelileyo ekhuluma ngokuphawulwa kwabangcwele bephiwa uphawu lukaNkulunkulu kulungiselelwa lesi sikhathi esizakuza esinzima kakhulu nxa imimoya leyi emine, nxa uNkulunkulu esevumela ukubana ingilozi ziyekele ukuzaba lokuhlukunyezwa okukhulu kakhulu, kube lezihlakalo ezimbi kakhulu.
nxa uNkulunkulu esevumele ukuthi kwenzakala lokhu. Kodwa imuyelane isabanjiwe ukuthi siphiwe isikhathi sokubana silungisiswe sibe lesimilo sikaNkulunkulu. So nxa siphawulwa izimilo zethu ziguqulwa nguNkulunkulu, siza kuba njengomSamaria lo othanda isitha sakhe, othanda izitha zakhe azenzele okuhle. Kube sokugcwalisa lokhu okubhalwe ku-5:48 kaMathewu ukuthi ngokunjalo obani ngabalungileyo abapheleleyo belungile njengoba yena ezulwini elungile engelasici. Lokhu yikho kumele sikunanzelele ezimpilweni zethu. Ngicela ukuthi nxa usizwa indaba le, nxa ulalela uzikhangele wena eyakho impilo ukuthi indlela ophile ngayo bangaki abantu abakuhlukumezayo ngendlela ezitshiyeneyo, ungaba semsebenzini, ungaba enkonzweni lapho ongena khona, ezihlobeni lapho ohlala khona, endaweni ezitshiyeneyo, abantu abakuhlukumezayo abakwenzela okubi, abantu abakwenzela ulunya kumbe abakwenzele ulunya. Indaba iza iqonde wena ukuthi mzalwane akunanzelele ukubana ukuphelela kwesimilo sakho nxa usiba lesimilo sika Jesu, khangela okwenziwa ngumSamaria owahlangana lomJuda owayelinyaziwe kakhulu, kodwa waba lomusa, waba lozwelo, wamenzela okuhle. Kazange afisa ukuphindisela ukuthi usemtholile umuntu lo ulimele, ngangcono ngibone ukufa kwakhe akezwe ubuhlungu ngoba yena uyisitha sami, doko kumtolile laye akache. Kayenzanga njalo umSamaria, kodwa waba lozwelo, esiba lozwelo ekhangele umuntu oyisitha sakhe, wasesipha umzekeliso omangalisayo kakhulu ogcwalisa kumbe otshengisa lokhu uJesu akufundisayo kuMathewu ukubana lina lafundiswa ukubana kumele lizonde izitha zenu kodwa lithande omakhelwane. Umakhelwane wakho nxa umthanda kuhlanganisa umuntu wonke, lo muntu oyisitha sakho okuzondayo okuhlukumezayo, laye umakhelwane wakho kumele atshengiswe uthando, atshengiswe uzwelo lokhu okwenziwa ngumSamaria. Kanti kuyaphila yini lokhu? Kuyaphila bazalwane ukuthi bakhona abanye abavuma ukubana umoya oyingcwele abalungisise izimilo zabo ngokuphathiswa ngumlimi, ngokuphathiswa ngumoya oyingcwele, bayakuveza lokhu okuyinto lokhu. Kule ndaba eyenzakalayo yindaba yeqiniso. Kwakulomhlangano owawukhona kwelinye ibandla, singathi thina yi-church board, umhlangano nxa kuhlangene abathungameli bebandla kuchechi ethile, kwakhulunywa indaba ezazinzima khonapho. Kanti owayenguye oyethungamela umhlangano lowo, umdali webandla omkhulu, kukhulunywa indaba leyi, kwakulomama kukhulunywa indaba yomntana yakhe, indodana yakhe oyenze isiga esikhulu kakhulu esigabeni esasihlambisa umzimba. Kwasokuphiwa isinqumo ke yibhodi le ukuthi kungangcono ukuthi ake amiswe ubana aphiwe isikhathi sokubana azihlole, aphiwe isikhathi sokubana azihlole nxa ekhulekelwa libandla, ukubana ananzelele ukubana lokhu akwenzileyo kubi, njalo kutshengisa umphakathi, i-community, ukuthi hayi ibandla kalizake likuthakazelele lokhu okwakusenziwa umntana kamama lo owayelilunga le-church board. Umama kuthiwa wafikelwa ukuthukuthela okunzima okumangalisayo nxa sokukhulunywa kanje ngendodana yakhe. Kuthiwa wasekhangela ke uChalimani lo, ubaba u-elder omkhulu owayenguye owayethungamela umhlangano lo, akuthiwa wasondela duze kwakhe, wamkhafulela amathe emehlweni. Abantu bamangala kakhulu ngesiga lesi esasenzakele phakathi komhlangano we-church board. Kuthiwa ke indodana ka-church elder lo owayekhafulelwe amathe
kuthiwa wasukuma ngokuthukuthela esefuna ukuthi umama abambe umama kumbe achaye umama. Kubuhlungu ukuthi ubaba wayekafulelwe amathe ngumama wadelelwa kangaka. Umfana wathi hayi ubaba ngeke adelelwa kanje ngumama lo, njalo umntana wakhe ewonile akulalutho olubila, njalo ubaba kayisiyonika isiqumo. Ubaba nguye utshela imani nje uyabe linganisa ukuthi abantu bakhulume abakukhulumayo, yena kayisuye owafaka isiqumo sokuthi umfana lo aphiwe isiqumo leso sokuthi ajeziswe. Kuthiwa esukuma laphana elanda umama, kuthiwa ubaba lo wayekafulelwe amathe wasebamba umntana wakhe nje kuhle nje engelalaka azange akhweze ilizwi. Wathi mntanami, impi leyi esilwayo ayisompi eyembhobho, njalo asilwi lenyama legazi. Lapha okwenzakalayo ngomubi osiphazamisayo. Ngicela ndodana yami uhlale phansi ngokuthula. Khuluma ngelizwi nje elipholileyo. Wathatha ke iyengachifu yakhe umdala wasesesula ke wesula yena amathe lawa yakafulelwe ngumama. Abantu bamangala kakhulu ukuthi uChulu waze wenza kanje bengakayelwanga ukuthi kwakukhanya ukuthi kuzakhulunywa amagaba aqatha kuliwe konani ukhuluma amazwi sibili amabi, kodwa uChulu akula ngitsho lizwi elibi elaphuma emlonyeni wakhe, njalo kazange akhweze ilizwi. Wahlala phansi kwakhuleka kwahanjwa. Indaba nxa iqhubeka kuthiwa umama lo wayekafulele uElder amathe kwaba lesiga esenzakalayo. Ikwenza komubi. Kuthiwa kwaba lombani, inkomo zakhe ezesibayeni zaphela zonke, zibulawa ngumbani. Singatsho ukuthi kulokuphindisela kukhona, kodwa uSathane nxa kuvele kusiba lokuphambanisa okuphambanisekayo uyangenela esenzela ukuthi abantu baxabane, kube lemicabango ngemnengi ukuthi hayi yikuphindisela ukuthi yena kaphathanga kuhle abanye. nguSathane osebenzayo lo. Kuthiwa isikhathi sokulima siyeza, safika isikhathi sokulima. Umama akasela nkabi zokubana angene lapha emasimini alime. Kuthiwa ekuseni kakhulu nxa evuka umama ephuma phandle uyamangala ebona insimu yonke ilinyiwe ilinywe kuhle. Nxa ekhangela ubona ubaba lwana uChulu lo mntana wakhe bemi phandle. Bethi hayi siye sizokuncedisa njengoba izulu selisina kangaka, yithi esilimileyo laphana. Kuthiwa kwamtshaya umama kakhulu lokhu ukuthi umuntu owayemenzele isige singakuthi amkhafulela amathe wamkhulumela amazwi amabi, nangu njalo kazange amthethise. Usethatha ezakhe inkabi wachitha isikhathi sakhe elima, njalo elima kuhle ngani vele ulima eyakhe insimu, emenzela umusa kangaka engazange ambhadalise. Kuthiwa umama wakhala isililo umama enanzelela uthando olumangalisayo kangaka aluvezelwe ngumuntu umuntu owamzondisa kangaka, kodwa azange aphindisele, kodwa wamenzela okubi. Indaba leyi kuthiwa isigaba sisizwa indaba leyi abantu abakhona kwabathinta kakhulu, benanzelela ukubana hawu umama lo indlela abamphethe ngayo bekungakhanyela ukuthi kube njalo. uElder ke wayengenwe ngumoya kaNkulunkulu, wasephila isiKristu eseqiniso sokubana ungenzeli okubi, ungaphindiseli okubi ngokubi, ufisele okuhle labo abakwenzela okubi. Waphinda ke wabona indingeko kumuntu oyemenzele into embi kakhulu, into elihlazo, kodwa akakuthathanga khonokho wakufaka enhlizweni. Wayanceda ke lo umama ke wamlimela
akuhle insimu engani uvele ulima eyakhe insimu, kazange amenzele okubi, kazange amthethise amfisele okubi, kodwa wamfisela okuhle, wamenzela okuhle. Lokhu bazalwane yikuphila isiKristu esiyiso esizakwenza ukubana siubone umbuso wezulu. Nxa sifika emaphethelweni kwalinkonzo, ngithanda ukuthi ngikhulumisane lawe uyizwe indaba le ukuthi akhona amandla esiphambanweni. uJesu wasifela esiphambanweni ukubana asipha amandla obana siguqulwe izimilo zethu, ukubana sibe njengomSamaria lo, sibe njengo-elder lo, laba ababetshengisa ukubana umuntu wenyama nxa exhumane loJesu, umoya wengcwele wavunyelwa ukubana athathe indawo yakhe asebenze enhlizweni yomuntu, umuntu uyaguquka afane loJesu. Lawo ungawaphiwa amandla anjalo ukubana uxolele labo abakuhlukumezayo, ukubana uthande isitha sakho, ungafisi okubi. Kusesikhathi abanengi asilawo amandla ukuthi senze okubi, kodwa inhliziyo zethu esikucabanga izinhliziyweni zethu isifisela okubi kakhulu abantu abasihlukumezayo. Kodwa uJesu ufuna ukuthi angene emthonjeni wenhliziyo yakho ukubana umthombo lo awugezise ngegazi lakhe, ukubana kungabi lento elihlazo, into embi ephuma enhlizweni yakho, ukubana inhliziyo yakho ibe msulwa, inhliziyo yakho igcwaliswe luthando lukaNkulunkulu. Uphiwe amandla okuxolela labo obona ngani kabaxoleleki ngenxa yalokhu ezinto abazenzileyo empilweni yakho. uJesu ukhona namhla ukubana akunika amandla ukubana uxolele njalo ube lamandla ukuphilisana labanye, ungabafiseli okubi, kodwa lalapho bedinga uncedo izitha zakho, abantu abakwenzela okubi, ubakhulekele, ubayenzele okuhle. Lokhu yikho okuthiwa therefore you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect, ukuthi lina kumele lilunge liphelele njengoba ubaba wena esezulwini elungile. Sasidinga lesi similo ngesikhathi lesi sokuphawulwa kwabangcwele, yikho okumele kwenzakale ezinhlizweni zethu, ezimpilweni zethu, ukubana simfuze uJesu. isiKristu sivele sitshaya lapho esingacabangi khona, ukuthi akujwayelekanga ngemfundiso yethu ngokukhulisa kwethu ukubana sithande izitha zethu, senzele okuhle abantu abasihlukumezayo. Nxa ngikhuluma kuleli lizwe, kunengi okukhona okwenzakalayo endulo okufaka inzondo ebantwini. Abantu bayabhibhidla phakathi ngenxa yezilonda, ukuphathwa okungayisikho okwenziweyo abantu ngendlela ezitshiyeneyo. Kodwa ilizwi liza kithi ekuseni lisithi endleleni YaseJericho kepha ubaba ongumSamaria owathanda isitha sakhe waze wasenzela okuhle. Nangu u-elder sikhuluma laye umuntu laye ophile khonapha eZimbabwe, waxolela ke umuntu owayemenzele okubi, waze waletha inkabi zakubana zilimele umuntu owayemenzele okubi. Asilungeni njengobaba esezulwini elungile. Lokhu kutshengisa ukuthi thina siyamukela ukuphawulwa uNkulunkulu asenzele umusa. Amen.